Chamgei chamanikab Jehovah. Ni ko kasarta age kokeny nekakitaach akwek tugul asikobit kinetkei lesson nebo Kalenjin. Kokotom ketestai ameche amwa kainaikchu kikureno Evelyn Tarus. Amitune Minnesota. Abunu Olesos. Kikisikchina Olesos ak kikituncho koyo olimbo Kaptumo. Ameche anyun aib kasarta ni asatach biik chekinetigei lesson tugul ak komwawech kainaikwak. Lilian. Kongoi Eva, chamgei chamanikab Jehovah, kikureno Lilian Maswai, kokya kong'ete koamwawa kalecho kikureno Lilian again. Amenye Minnesota ak abunu Segero eng Uasin Gishu, Kenya. Ko mising achame Jehovah, amite kaniset nekikure Cornerstone SDA Church eng olitok. Ko kongoi onge sikobit ketuiye tugul kibagenge. Karibu Lilian. Stephen. Chamgei tugul chamanikab Jehovah. Kainaikchu ko Stephen Aramaru koyakakas abunu Karenselia eng Eldoret ak ami Minnesota kaniset nekikure Westview SDA Church. Karibuni. Kongoi. Pastor Ngetich. Kongoi. Chamanikyo ngakata kora okwek eng boroini mie ang kainetab Jesu le chamgei kainet ko Pastor Ram Ngetich. Kabun olimbo Tuigoin, olimbo Chepsiro, ak amite North Carolina, ami nguno tuyet eng kebeberta nebo Arkansas. Karibu Pastor Ngetich. Pastor Nyalile nebo mwisho, Pastor Nyalile, introduce yourself atya imwawech atisaiwech siketestai. Kongoi missing kiboitinikab Jehovah ak chi age tugul nekose. Ane ko Pastor Nyalile, amite Texas eng emetab America, kwami Minnesota akoi wikini konye. Ko kwau anyone nganaset nebo Texas. Ko ngolimbo gaa amite abo Olesos eng kebeberta nebo Nandi. Ko kongoi missing kitochok eng lesson nebo wikit nerubegei nenyonei. Ameche kesal sikobit ketou. Kilosun ak ketororin kiptaiyandenyo Kamuktaindet. Eng kanetisiet nemie nekoiborwech eng kitabutab Epesoek, kongoi amu barwetab Paulo neteche kaniset ak kotechin kaniset eng kasarta age tugul. Sikobit kechobokei akobo yetuneng'ung ako missing ko nyonunet nebo oeng. Eng atebet, eng ng'alalutik, eng kayebindo nebo ng'oliot nebo logoiwek chemiach ak sikunet nekararan neoiwech eng lesson nebo rani. Ngwang mageng'ung Jehovah eng kasik tugul chekose eng keptoakwek tugul ak kosubi kanetisioni kokisom kele berurech tugul kibagenge. Ngwang mageng'ung nguno yo kitou kot kesuldae eng mieindong'ung eng kainetab Jesu ne kiptandenyo. Amen. Kongoi. Otakatin anyun tugul asikobit ketestai akobo lesson nebo kotai nebo somok nemwa akobo Paulo ak Epesoek. Eng betutab rani kebendi kinetigei akobo kimi lesson nebo oeng eng kota nebo somok nemwae akobo tetutiet neo nebo Jehovah ne toloito ko Kristo. Kemwa ng'oliot toloito kingen kele eng Kalenjin toloito ko kit nebo maana missing. Keteche kot kecheng'e kabisa ipkenai kele kindo ano toloito. Kit nebo maana amu makoi kotelel kot komamite toloito eng kot nekiteche nekibo Nandi eng keny. Ng'oliotab metit anyun kenyorchini kitabutab Epesoek 1 koitet 3. Mwae noto kole iberurot Jehovah kwandab kiptayandenyo Jesu Kristo. Inendet nekikoberurech eng kaberuret age tugul nebo tamirmiriet eng komoswekab kipsengwet eng Kristo. Eng barwet nekisirchi Paulo Epesoek ko kitoune inendet kalasunet ak katororetab Jehovah. Eng Epesoek 1 koitet 3 akoi 6 aketyini yoto kora komwae kouni kole aketyini yoto nekabo koitetab 3. Kale berurot Kamuktaindet kwandab kiptayandenyo Jesu Kristo, inendet nekikoberurech eng kaberuret age tugul nebo tamirmiriet eng kipsengwet eng Kristo.
kou ye kilewenech eng inendet ye kitom kelumda ng'ony sikeeku chetililen chematinye lelut eng tainyi eng chomyet, kou ye kikasib kolewenech konamech keeku werik eng Jesu Kristo eng inendet, kou chamet nemie nebo makenyi, ako kalasunetab toronatetab meenyi, mieindanyi nekikonech eng ayebindo eng chamanet. Chamanet ko Kristo kero. Kiib netya ng'olyondoni kibwotyi Paulo Epesoek, akobwotwech akachek kora akobo ole chamdech Jehovah ak tuguk chekikoyoiwech eng sobenyo. Kimuchi makiker kit anan kimuchi makiker pichait, makimuchi keker pichait akobo tuguk chekikoyoiwech Jehovah mising. Ako chang tuguk chekimuchi kekoite kongoi. Kit nebo kamanut mising nekimakchin Paulo Epesoek koepchi it ko konai kole ki lagokab Jehovah. Ako chame Jehovah ichek ako unoto eng acheket kora. Imuchi ko kikousin tengek mising ng'ony anan kikochang'a tugun chekikobwanjin mising kot komaitinye akot ibwat akobo Kristo akimwa kongoi isich kongoi eng sobeng'ung. Amache itebegei ng'alek tutigin nguno ngole iminye ile ndakakilechin imwa kongoi, imwachi Jehovah kongoi, ko ne netos imwa kongoi? Ne netos imwa kongoi akobo eng sobeng'ung nguno? Tos imwa ako ne kiyoto ne tuguchoto chetos imwa cheitinye cheimwae kongoi? Tos ui eng sobeng'ung anan tos ui komang'une kuting'ung imwa kongoi? Anan tos ui imwa eng muguleldong'ung kongoi? Kikere eng lesson yo komwawech akobo chito nekikikure Neil. Ne inendet ko Neil Armstrong nekikawo arawet. Kingen achek tugul amu chang pichainik chekikeleta mising akobo chichotok. Ak ngoroik chekikelach, ngap iro chito kokelachkei kakulgei ile nguo imeche iwe arawet. Kingen kele chichotok kekere ngoroik as, ikere ngoroik mekere chito. Kekere kole kingwo chichotok, kitebi chichotok kingoit kenyisiek chekibo 25, kobwat mising inendet biik chekichobe ngoroik chotok. Kikase kele kiit anyun after 20 ako kakobata kenyisiek 25 kosir barwet kosirchi biik chekinabe ngoroik chotok kolechi kongoi. Ko kingosirchi grupit notok kikikure Extravehicular Mobility Unit, EMU. Kisirchi inendet anyun akomwa kongoi kale ngoroik chotok kitoret inendet ko kikaskei kole kiibor amu kiuny kalokindonotok. Simatok kiwekchi kongoi Armstrong amu kimatok kole kiu inendet, lakini kikere biik pichait chebo ngoroik. Kikere eng yotok kole kikikure ndegeit nekikebir picture kosir tuguk tugul eng atindiotab ng'ony. Amu kikibir pichainik chotok akibarta mising, angen ale biik chechang ko kikoro pichainotok nebo Johnson. Kale kisirchi anyun kokakobata kenyisiek 25 komwa kongoi, komwakchi ichek boiboiyosiek che nyoljin kenyisiek 25. Tou Paulo barwenyi nebo Epesoek eng ng'alek chetororen chebo kongoi. Ilosu Jehovah akobo kaberuroik chekikoranda, kaberuroik chebo kamanut eng kayanik, kou yebo kamanut ngoroik chekilochi eng soet eng chito nekiwendote arawet. Mwae Paulo kole kikoboisie Jehovah koboch chekitomo kelumda ng'ony. Kotetei kaberuroik choto bo kamanut akolosu Jehovah. Kikere eng yotok Epesoek 1:4. Akolosu Jehovah amu kibois eng ibinwek tugul akobo kayanik. Akoi nguno ketinye achek tugul kaberuroik chekikechobwech koboch taunet. Kebebertanyo kit nekang'et kityo ko ketach akemwa kongoi eng Jehovah. Matkeker kebwat kele makitinye kebeber eng Jehovah.
matibwat ile metinye amu melen kele kikiyain kityo anan kikisichin kwa kimakosa. Kikisichin kotomo akot kemanachin ko kingen Jehovah. Akichop koplanan kaberuroik chekuket chemite. Kit nemi kityo ko iwechi Jehovah akilechi kongoi eng chang kaberuroik chekemwae kele kongoi. Eng Epesoek 1:3 akoi 14 komwawech Paulo amune chechang neyamech kiwekchi Jehovah kongoi ko ki lagokchik. Mwae ine kole kitinye tuguk chechang anan kaberuroik chechang cheyamech kiwekchi Jehovah kongoi. Nebo kamanut eng tugul kobwatwech kole kikelewenech keeku lagokab Jehovah eng Kristo Jesu. Kakimwa kele kikere Jesu kotoloito. Ko kikelewenech, kinyokome Kristo nekata achek. Kinyokomechech Kristo sikeeku biik chekinyalu, kimekenyalu, ko kikeeku lagokab kaplaitoriat. Kikealech eng alyet neo nebo kamanut mising. Melen kele ki rahisi, makirecharecha, kibo kamanut mising eng Jehovah. Ameche ikergei inyegei korok akikergei korok ui akikergei eng mirait akiker kit neu. I lakwetab kaplaitoriat, I chebo laitoriat, ibo kaplaitoriat ak meche iwekchi Jehovah eng tuguk cheitinye. Akot inye iboisie eunekuk, boisie kabwatutikuk, iwendoti, chotok tugul ko kaberuroik. Mising komuch kobwat chito kole kaberuret nenyone ko eng malik, tuguk, korik, karishek, imuch iker ile kikiberur anyun chito no tinye karit, tinye ne, lakini I mogoriot mising. I mogoriot mising kosir tuguk tugul cheibwoti amu kikwain Jehovah. I lakwetab kaplaitoriat nengiwendi komeche komite tikikoikuk barak ingen ile akosigei abo Jehovah. Ibwatwech Paulo kole kikosorwech Kristo eng korotikchik. Alyet nebo barak no mising. Kele kanyo chi nyokome chi, ndetinye chorwet neimuchi kome akobo inye kochamunee notok inye. Notok ko Kristo, toloito nekiyok Jehovah sikomechech. Epesoek 1:7 kale netinye eng inendet katyagenyo eng korotikchik, nyoetab kat nebo chalwogikchok kou makarnatoshekab nyeindonyi. Nyeindab Jehovah no kiyok werinyi nyokome akobo achek. Kimwochin Paulo biikab Epeso kole ki tetutietab Jehovah notok ak kyomi orit notok. Maki nekibitu kityo kele kasor biik alak, lakini kimeche kobwatchi akine Paulo biikab Epeso kole kyomi orit notok akot kome Kristo, akot eng tetutik chekichop kochop Jehovah. Koboch taunet ko kimite icheket orit notok. Tetutiet nebo Jehovah, tetutiet neo, tetutiet nebo Kristo kotoloito. Tetutiet nebo keterter luget neo koboru kole sorunenyo komi orit notok. Sorunenyo achek tugul komi orit notok. Maketab Jehovah kenai inendet mising kele ng'o inendet eng achek, kenai kele tetutik chetingenech Jehovah koma tetutik chok acheket. Tetutikab Jehovah eng achek ko tetutik chemiachen mising. Tetutikab Jehovah kobo kipsengwet. Makwech achek tugul keit kipsengwet ngot kisub ak keyan ng'alekchik keite nemotiny. Moche ine kesich tilyandit ak inendet ak kemeny koigeny koboto inendet. Epesoek 2:6 komwae kuni ak ing'etech koboto inendet ak kikonech ketebi koboto inendet eng komoswekab kipsengwet eng Kristo Jesu sikobit kobarta. Eng betut netai komwae akobo chekilewen akosich chamet eng Kristo. Chekikilewen akosich chamet eng Kristo. Ngesoman kitabutab Mathayo 3:16 akoi 17 komwae yoto kole kingokakibatisan Jesu yekikakotokos ngunotok eng beek okero
kiyatchi ak kiyatchi kipsengwetishek ak koker inendet tamirmirietab Jehovah kochorugei kou cheptuget ak kotonon eng barakunyi. Ak kimang'une tuget kipsengwet kole, ni ko werinyu, chamanenyu, akasekei inendet. Noto ko Jesu Kristo. Toloito. Ngesoman kokeny kitabutab Romanik, kitabut nochome kabisa, kitabutab Romanik 5:8 achame kurgani. Ngepchei tugul. Kala ako ibarwech achek kamuktaindet chamyenyi amu yekito ko kikiptengekinik kome Kristo akobo achek. Toloito no. Kristo kinyo kale kingotoko kiptengekinik kome Kristo akobo achek. Kingotomo kelumda ng'wony ko kilewenech Jehovah eng Kristo sikeeku chetonondos chetililen chematinye lelut eng tainyi. Kong'ete kotomo kotoi kokwenda asista ko kitetutenyi. Ibwatu kale kotomo akot kochar asis kotoiplanani chekuket inye kochop tetutik chechiket akobo achek. Betunoto kibo kamanut eng Jehovah. Keeku chekikonech eng ayebindo eng chamanet noto ko Kristo. Eng nwakindo ko maketab Jehovah eng achek kesarwech. Kibeti sarunet kityo eng lewenishenyo chebo tengekto. Tabuch ko kikealech eng alyet nebo barak mising. Ne kakuyetab ng'alek eng komaswekab kipsengwet kakisoman eng kurget nekakitaune kokamwa akobo komaswekab kipsengwet eng Epesoek. Ngotakesoman kokeny eng Epesoek 1:3 komwa kole iberurot kamuktaindet kwanda kiptayandenyo Jesu Kristo. Inendet ne kikoberurech eng kaberuret age tugul nebo tamirmiriet eng komaswekab kipsengwet eng Kristo. Ne kakuyetab komaswekab kipsengwet anyun. Iboru nitok kole kipsengwet ko meng'atetab Jehovah. Nekingen achek tugul kele kipsengwet komi Jehovah. Yeta ole tebe kimnatoshekab kiptamirmir. Yeta ole kikitorore Kristo eng eutab tai nebo Jehovah. Yeta ole kikikochine kaberuroikab kiptamirmir kobun Kristo. Yeta ole nyorchin kaberuroik kayanik tugul cheiyani Jesu. Tinye kayanik chamchinet kochut oloto komaswekab kipsengwet. Eng kasarta nguno ko yeta ole kikochine kaberuroik kiptamirmir kobun Kristo. Yotok chamanikab Jehovah kakenai kele mitei toloito Jesu Kristo nekinyo asikobit kotuyech ak Jehovah. Ngiyan Jehovah kengen kele tinye Jehovah tetutik che kororonen chemakwech. Kanyol kesich kongoi akenai kele mi Jehovah kobote chekilewen. Kai kityo ngomakilewen kebetosi nebo man. Lakini kikokonech Jehovah oret. Notok ko toloitonyo Jesu Kristo. Atache anyun mwalmoiyot nerubei Pastor Ng'etich asikotestai. Bas, kongoi ba. En betut nebo aeng ko kuye kakemwawech ngosire barwani Paulo. Kosirchin kanisetab Epesoek. Kosirchin biik chebune nyalilda neo nebo kwong'ut. Amu ing kenyisiek 3 chekiborye boisietab ibetab logoiwek Paulo eng kanasani. Kokitun kobit luget neo kokebut mung'aret. Kawai keon Paulo akinyalil bichoto nebo kwong'ut. Koibai Paulo kole ara tos wek let bichu akolonji logoiwek chemyachen ak ane nguno nakimonjororiot ami Rumi olosire barwani. Koyai kobwatyi Paulo kanisetab Epesoek, kaniset komugul nemeng'ishe eng betusiek chebo let. Eng kwenutab usisiet neo, eng kwenutab itonwek ak mung'arosiek chekobit eng emet ak katurunet nekikere akot nguno kong'et emet tugul. Kowekyigei biik kipkaa, kowekyigei boisionik chebo mesundeito. Sikobit kolugum kaniset kobwatyi Paulo kole
obwat kit nekikeyaiwech eng Kristo Jesu. Kono kakomwa wikit kosirto kele kong'ete kitabutab Epesoek 1:2-3 kong'alale boisiet nekikesunotkei nebo sorunet nekikenyoru eng Jesu. Manoto neke kityongon. Ako eng kebeberta nebo kong'ete 4, 5 ak 6 kong'alale boisiet nemoche kwai kipsengwet eng oritinyo. Ko kit nekamache amwa eng nwokindo keng'alale rani katiaget nebo komonutiet neo ak nyoetab kat nekikonech eng yebindo. Ngeng'alale kebeberi kong'alali Paulo kosirchin kanisani kong'alale tengekto nekikisarunenech. Ng'oliot katiaget, yetunet, amwae biik chebo konyo olimbo Kumugon kole kororokindenyo. Ko ng'alale tengekto nekiakolukume ng'ony akolukuech tugul kondaech korkorek keku kimonjororinikab Setani. Ng'alale ng'oki nebo jios nekikisiktech na oretnyo komugul ko kimokomi chi nenyone koe olinyo, kimokomi chi nekekonekei. Ki biik chekikakisasech akesastaenech akeonech akitomech ng'oki kotorech akoi tun kobit sorunet. Nekanyekwai kakaikaet kipsengwet asikobit kitililech eng korotik cheketumdagei sikiunenech akekonech oret age netilil nekimuchi keib koros nekimuchi kobwa biik koe olinyo akeku biik chekakesopche. Ng'alale kora aldaet nekikialdochi tengek kou kikeku mutworik. Ko kieku biik otwogik chekiakialda kootis komi korkoret akoi tun nyekekon aliet neo nemomi kiy nekergei sikityachech kelejin kakobek mochornotengung ityakat iwe gaa. Kono kamwae bicho kole kororokindenyo amu kinyakemin mogombet anan koiwet kotebe ketoto kootisie betusiek tugul akoi tun nyikirarach. Ko nyakirarachech keeku cheityokotin makebirtoe kou koiwet anan ko mogombet kenyisiek tugul koboisie Setani kobirtoe. Manoto kityongon, yetunet kokeny kong'alale chi nekamitei tiritin nekami meet. Kinyakoon chi komach kobar chi teta anan komach kobar chi soet kewache kelen oet chito oet kakisarun eng meet nekotewendi. Manoto neke kityongon, sarunoni kora ko kakiit kele kakobit oret nebo sarunet nekanye kiit chi nemanda nekamokonyolchin. Kounoto eng kitabutab Epesoek kokamwa Paulo eng yoto kokasomanwech ile ako kinyekesorwech aking'etech yekikibekunotin eng bistaosiekcho, yekikibendoti eng mesundeito nekibo bunyot, ako kakesorwech achek rani nguno. Koek anyun Kristo eng achek kokochinet nekikikoito asikobit kealenech. Kergei yoto kokeny ak biik chekiakonyeratit eng bananda kotko tun kealdae koret ipkealda icheket koek kimonjororinik. Ako kanyo chitab oreng'wong nekikonkei kipsengwet nyokotebe koek weritab orani asikobit nyokokoito aliet kowe kokeleny mbaret akokoito aliet nekikimoche sikobit kityachach ak chepyoset ak kityachin ak lagokuk chekiotisie betusiek tugul ko kimonjororinik. Koyekakityachech anyun kiwekyin kokeny borotetng'ung nekiaibet ako kanyokosarun chichi kwalin. Makikonech kityo katyaget inegei eng Kristo Jesu, ako kikikonech kora nyoetab kat nekikonech Jehovah eng yebindo. Kakuyenyi ko ngokimi ng'oki nebo jios eng kiy nekikatubo kuito ng'wong eng ng'okisto nekitatara kong'ok tugul akoi obeku kekonok nyoetab kat atya kekonok sobon amu kabun kirgit oret age nyokotun cheptab orani asikobit kololji maat eng keswek chemabeku amu kikisiche moek chebeku kotugul akoi kemusta kirgit ot age sikobit koib keswek chemabeku nyokosop akonam maatab kai nekimaat nemei. Noto amune kabit oret nebo sarunet. Kiole kinye biik kyokeny ko kinya tilyelilet ko kikibu maatab kapkoros
Nekingeba kapkoros ipkeibu maat ak nebo saet nyekilal eng mastinwek eng kapsubenusiek. Ako kingolye lilet akonam kot kekimise maatab kapkoros maatab ilet. Ng'ololi Paulo eng yutok kolen kikesabwech ak kiityechi imanda eng inendet. Noto amune komwa kole ng'olyondoni eng kutitab Yunani kekure apolutrosis. Kakuyenyi ko nekakiyal nekakotwokit asikobit kikochi katiaknatet akeunda kwo gaa sipkonyor lagokchik ak chepyosenyi ak bekchik. Aketach kokeny tatyo kiil akilokchi ngoroik chelelachen. Kounoto kikityachech eng nitok Kristo Jesu. Makekurenen otwokit, makekurenen monjororiot, makekurenen mutworit, ako kakekurenen werit ak chepto nebo Jehovah. Ara anyun ingemi ngorititab Jesu eng konunet nekikikonech eng Calvary ko kikinyoru nyoetab kat eng tengekwokikyok kuye mwoe eng kitabutab Epesoek 1:7. Eng kiburtoiyot ko kilak Kristo eng olyet age tugul tengekwokikyok asikobit kenyoru eng inendet katiaknatet ak keeku nyobonik che nyoboni baunatetab kipsengwet. Tebutiet anyun nekateb sirindoni ko kole kilyochini ngot ko mekosegei eng muguleldo ile anyalu aiku werit ak chepto nenyoboni baunatetab kipsengwet. Amu moche kokon musmusanato setani kotugul. Noto amune sikotungtungyot kaniset eng betusiek chebo let. Ako kole Paulo obwat betut age tugul eng ngolyondonitok nemwoe kole eng ichek chekiyan inendet ko kikoi kimnatet koek werik ak tibikab Jehovah. Amu bo iman inendet nekiyosyewech, mamwoe kokenu amalembechoni. Kounotok amu tugul chekiyan inendet ko kikoi kimnatet koek werik ak tibikab Jehovah. Ongikuye kenai kele mami kit age tugul netos milech kot keutye yetunet nekikikonech ak katiaknatet neuni ako nesire konyoetab kat nekikikonech eng ayebindo nesire eng orititab Jesu. Eng kotoretech Jehovah sikobit kikuye ak yo kikuye kokonech nyet tugul nebo nyikanatet eng sobonwekyok ak ketononse kingen kele kikeyae keeku werik ak tibikab Jehovah chenyoboni baunatenyi asimatakotumtumech setani ak kokonech kemusmus sarunenyo. Ako sikemande kemwaite eng yetunet ak kesopsopot neiboru kole kiwerik ak tibikab Jehovah. Lakini yetakiwei kebendi ametochi asikobit konam bormoiyot age nebo oeng. Kongoi. Nebo somok. Kongoi mising Pastor amu ng'oliot neka imwoiwech ko nerubei kemi betut nebo somok ako eng barakutab yutok ole keng'olole anan kinetigei amu akobo tetutiet neo nebo Jehovah ne Toloitanyi ko Kristo. Ko kameche abwat korok netai ale eng kot ole kikitekta kotab Kalenjin anan kot nebo Nandi kowendi kotindoi kimonjokit eng barak kole. Ko kachoran amache aker ale kakiker tugul kot eng yu komi toloita. Kowendi toloita akoi barak yo. Ako toloitanitok konome kot siko maibut kot ako kosich yani msingi nenyinet. Kowendi kotuitos tugul amu ngiro suswek chekikinde kot koek kole kotuitos tugul eng barak yo. Ko Jesu Kristo nito nekaek toloitanyo nekase kole tetutiet neo nebo Jehovah ne noto toloitanyi ko Jesu Kristo. Kameche kesoman eng yu Epesoek 1:9 kolen yotok kale ko kakoborwech ung'otiet nebo makenye ako u chomyenyi nemie nekichop eng inendet. Ang taman kolen akoi tononjinet nebo ripsetab betusiek cheyomegei sikoyum tuguk tugul eng Kristo, tuguk chemi kipsengwet ak tuguk chemi ng'ony eng inendet. Ko noto kolen ara ne anyun ne tetutietab Jehovah nebo ripsetab betusiek cheyomegei. Ako bara netya oleite
paranet yaulete chamyetab Jehovah. Ko anyun Paulo yu kingosirchin biikab Epesoek komeche komwochi ng'alek somok koborchine nito tetutietab Jehovah nekale Toloitanyi ko Kristo. Kokaboisie tuguk somok che chotok kokale chotok ko ung'otietab magenyi, ung'otietab magetab Jehovah. Nebo oeng chomyenyi, chomyetab Jehovah nekakas kele tebes kou nyanjet, yani ite barak kipsengwet nememukakse keit. Tononjinet nebo somok, ng'olyo nebo somok nekaiborune Paulo kole tononjinet nebo ripsetab betusiek cheyomegei. Meche kenai yutok kele betusiek cheyomegei ko cheu ne? Kaborok nebo tetutiet nebo let nebo Jehovah nekale tun koyumi tuguk tugul. Nekangabor koito koit barak kale yumi tuguk tugul eng Jesu. Mayume kiy age eng Jesu kityongo. Ko ng'olyot eng yu kamwa Paulo kole tetutiet nito ko tetutiet nekamwae eng kutitab Yunanic. Inget ile ngeba bukuinyo ko kikisir kimong'une kole ki eng kutit neu ngab ing'ololi acheket keng'ololi Kiingereza ko ngab imeche imwa ng'olyot imwae kutit nebo Nandi sikas ikas kukake beek chekoitit. Ko ngemwa kutitab Yunanic ko kale mamuch akot amwa ng'oliondonoto. Ko ngemwa ng'oliondonoto ko kale kiyum ibwati ile iumi beek, iumi suswek anan ko kirach. Kirochi tuguk, ko kirach tuguk tugul eng Kristo. Mami kiy neng'etu, kakirach tugul. Ko kale ki eng keny boisietab koitosiek kingiiti in tuguk kale ko kicham kiiti ngele kimeche ketes siling 100, siling 200, 300 akites tugul agoi ku chakamwa kole ngele siling 100 iteshi siling 100 akiteshi siling 500 koeku ata? Eku 700. Ko ngache nguno kesirchini ing'onyo, lakini king betusiek chekibo keny ko kikituitos kolya kikisirchin barak kole uyu nguno ikere kole eng kartasinyi siling 500 keteshi 100 ak 100 kotokondei ng'ony koek 700 lakini kikindoi barak yo. Ne notok koborwech yutok nito bo Jesu Kristo ne indochin Jesu tetutiet nito bo barak, tetutiet nebo let nekiyai Jehovah nebo kakesunet. Tetutioni kotinye Jesu Kristo eng kwen, nito kwen inendet nekakile toloita ne yekitom kelumda ng'ony ko kikaketoi koyai Jehovah. Ako kale barakut, yani mamite kele reru, barakut ne iyomu kasarwek tugul, betusiek tugul, kipsengwetisiek akot ng'ony tugul, barak. Tos anyun tupchosiekcho eng Jesu Kristo kaiborwech chomyenyi neo nebaraa neyomech nemarerun inye ne ngab iker ile keimin tuguk chechang. Kale Jehovah kitoi eng betusiek chetai chekitomo akot kelumda ng'ony, kitomo ketoi akot asista, kitomo keyai ne. Ko betusiek chotok ko kaiborwech Paulo chomyetab Jehovah nekitinye netingenech akong tugul eng Jesu Kristo. Ko kale anyun eng yo tononjinet nebo ripsetab betusiek cheyomegei. Ko kale Jehovah kobo Jehovah. Koboru Paulo kanetisiet nemache kolet eng barwenyi kingosire komache kobor notok eng kokesune. Kotoku kole Jehovah tetutienyi nebo koyum tuguk tugul nekilumda eng meet, eng ng'etiet, togostaet anan ko katororetab Kristo. Kisomani Epesoek 1:15 anan Epesoek 2:10 sisoman eng yo. Eng lumdaetab kaniset ak kayumetab biik yani biik
biik chekikometogei chemakotinye naet anan ko kikoker kole makotindoi kale ko kikakokelya bichu ko kikakorat korat makomitei kakorarget makomitei kamuget lakini kale kinyo Jesu Kristo akobo choto oritinwa ko biik Yahudik anan ko bororiosiek chechang yani ko Jehovah tugul ko kikonech Jesu Kristo sikonyo akobo icheket sasa anyun eng yutok kebeberta nebo let ko kale Paulo eng baruenyi eng kurset neo nekim akobo kibagenge nekakur kaniset amu ki kaniset asikolya siketuiye kibagenge eng wikit konye ko kiking'alal kele akot chito age tugul komeche iker ile tindoi kamanut eng Jehovah eng Epesoek 4:1 akoi 16 konetech choto kole kotestai eng katigonet nekoi nebo keistoegei atebosiekab yani cheyachen chekingen ing yutok ko kale kakonech sikenai atebosiek cheyachen cheibu oindet asikenai asikeistegei ako ndanyo amu mwae eng bukuit ing yo kole kikiturur inendet oindet ako ayakwek chomi ng'ony ko akot ngotomi ng'ony yu ko kakoborwech chomyetab Jehovah netya nemaitumtumin neu ketit nemi ketitab kel kole ne akot ndabwone mokochek kolyon kometumtumin ko keborwech chomyetab Jehovah nemitei yu nekonech akot eng kaniset ketonone Jehovah akebwat kele eng Kristo koyoche konyo komutech kebe gaa ako kakoborwech akot pastor akot mwalimuinik chetai kole kotuyech akeeku lagokab kap Jehovah nekikure kainenyi nekimuche kilwegei eng betut ak kemboi akot akwek cheto-okose ng'olyondoni ketinye chomyet ara anyun tupchosiek chok kale Paulo eng yu eng kerkeindo nechersei nebo kaniset ko luget nemitei eng yu akemeche kibagenge ko noto anyun ketiegei Kristo ara metoiwok nekasir sirindet eng yu kole eng lesson nito kaking'olole kale imuktoi ano inai ak iboibochi ile katyaget nekikitach eng Kristo Jesu ko kebeberta nebo kit nekim ako kebeberta ne inegei nebo tetutietab Jehovah nekitet tetutioni ak Jesu ako kinyo Jesu kome kingonyone konyokome ko kikakesich tetutioni neo ara isyach muguleldo akibwat ile tos itumtumin tuguk cheyachen anan ko chelyon chesirtoi ak chelyon lakini ngibwat ile eng tuguk tugul akot ndauen anan kolyon kotuitosech Jesu Kristo eng yani kot ketuiye ak kwanda ko ametochini yoto satach tupchenyo ne noto mwalimu nerube eng betut nebo 4 konetech. Kongoi missing Lilian eng kanetisiet nekaikonech. Atindoi kamang'unet ale eng kitabutab Epesoek ko kitabut ne inegei netikitiot nebo kayanenyu. Eng sorunet nebo mieindo nekikikonech eng Jesu. Eng tetutiet nekitet Jehovah kong'ete kotomo kelumda emoni. Eng kebeberta nebo kosomok kasi kong'alale missing kemeng'isie eng oretab kalosunet ak torornatet. Tuguchotok aeng kalosunet ak torornatet ko tuguk chebendi kibagenge. Makoi losu kit nemekuitosi ako mengen. Makoi toror chi anan ko ki age tugul kotomanyoru ayebindo anan kororindo nebo kiotok. Ko kanete Paulo mi kurgotik chesome ale ameche kesoman eng yu. Epesoek 1:11 ak 12. Kamwoiwech ng'oliotab Jehova kole kiyaech eng inendet keeku chenamei tuguk
amu kisib ko kisukolewenech kou magenyi yekiyai tuguk tugul kou yemachei sikobit keigu kalosunet eng torornatenyi achek chikisike kemong'wech eng Kristo Jesu. Kurgani anan Paulo komi ng'olyot nomeche keib eng kanetisietab kakuyet. Ng'olyot neo nekamwa Paulo eng yu ko kekimit ng'olyot nelen eng Kristo. Eng ng'olyonoto len eng Kristo koboru kole kot komi kiy nekebore ko ki kristianik komakinyoru borotet eng achegei. Makoi icheng borotet eng kipsengwet inyegei eng kimnoteng'ung. Ako koistogei kimnoteng'ung sikobit kekochi kondit ak kalosunet inendet nenyolchin eng Kristo Jesu. Kokamwa Jesu eng yu komwa kole eng inendet kenyoru borotet. Ko borotoni koibu ng'olyot nekikure nyapanet. Eng achek kengen komie kele ngonyoponi lakwa nebo kapchi anan ko weritab kapchi tugukab kwan kenyoru nyapanet kokakosirto boiyot akosirto kwandab lagochu eng olimbo gaa. Keteb anyun boisiek chebo ibinda aketeb bororiet aketeb biik chebo gaa kele ara nyoponi ng'o tuguchu, kelen werit netai akomi werit nebo oeng. Ko eng kasarta nekimi eng betusiechu nguno amu kokotestai biik kokosir kiy nekikure will. Ko kii nekokilen will ko ngosirto boiyot kongen kole mbaret no mitei kongasis koba anum, nebo murot tai koba anum. Tuga chemi yun chekimi bii kekochin tuga oeng werinin nemining, kekochi werit neo tuga somok. Ko eng borotet age tugul nebo kapchi kepchechin tuguk. Kakepchechi lagok tuguk konyepa lagochoto tuguk betut nemakomi boiyot. Kanyokong'ololwech sirutikab Jehovah Paulo kole eng Kristo Jesu kenyoru nyapanetab tugukab kipsengwet. Kipsengwet ko tokolo tomo keit kipsengwet. Ak kenyorundoi ano anyun nyapananatak ketach kipsengwet kotekesobe eng emoni. Kokamwoiwech eng kristianatet kele eng Kristo Jesu kokakenyoru katiang'natet. Kiship kolewenech Jehovah kotomo kelumda emoni. Kiship kolewenech Jehovah kotomo keigu kristianik anan kesiku. Kikure Jehovah kokiloen eng loindo nenyo ko kitomo kesichech. Kotomo kebwat kainaikyok anan kemanachech eng motunwekab sigikyok anan kamenyo. Kokashikomwa Paulo mising akomwa kole nyapanani komobo chi, kinyoponi borotetab kipsengwet eng Kristo Jesu. Amu Jesu ak kipsengwet ko agenge. Bounatenyi ko kinyokokoito Jesu kosemberta kekochi chi tugul neiyoni eng ing'ony komugul amu kurset nebo ng'olyondonyi tilil. Nyapanani ko katoret kristianik chekimi emetab Epesoek amu kikakoutye tilyanditnywa nebo kristianatet. Kikimwa komie kele kristianik chechang chebo Epeso ko kiburukotin. Kimong kristianik che kiyahudik koburugei ak biikab bororiosiek che kiyunanik. Komong kristianatet neiyoni Jesu kotokotindoi atebet nebo kipkaa akotindoi tilyandit nebo kanamonik-kwak. Ko kikakometo biik mugulelwekwak komasta eng kanamonik chekimite chekikas kit nekosirtoi kele kimi kanamonik chekiu Artemi. Artemi noto ko nekikwondo. Ko ing bichu tugul ko kikakosik ako kikakoyan atebetab bichoto. Ko kanyokong'alal Paulo kokimit eng yu kole kikobet mugulelwekwak bichu. Kingakobet mugulelwekwak bichu koutiegei. Ko kingakoutiegei bichu kotoi koloskei eng atebenwa. Nyokomwochi anyun kele mi Kristo Jesu nenyolu kekochi torornatet ako nenyolu kekochi kalosunet. Eng ng'olyondoni kanyokomwa nebo nyapanet, kenyapan tuguk chebo bounatetab kipsengwet. Komo ng'olyot neikere ile nyumnyum amu kenyapan kipsengwet makinyoru kenyapan tugukab kipsengwet eng kimnotet kou yo kinyapani chito tuga anan ko mbaret
anan koib tuguk chebo boiyot rabisiek chekimite benki. Nebo nani koboru kele mugulelwek chebo katiaknatet. Nebo nani koketach Jesu nemokorio. Nebo nani kokenyoru kayanet nemonenyo. Nebo nani kokenyoru mieindo nebo Kristo Jesu. Mi tuguk chengyu chameche atesen chamwa kole ingenyoru tuguk chebo kipsengwet korok netai kenyoru atebet. Atebet nemakergei ak emoni. Atebet neung'at nemengen chi. Akakenyoru atebetab Kristo koborugei Jesu eng boisionik, eng ng'alalutik, eng atebet, eng tilyandit, eng tuguk chekiyoe tugul. Ng'oliot nebo oeng ko sobet. Yaketach Jesu akoek inendet nekonech nyapanetab kipsengwet, kenyoru sobet. Sobet nemorortoi. Imuchi kome kristianindet ak ipkekonor eng ng'ung'unyek. Akale Jesu tun ang'eti inendet. Ko nyapananato naking'eti chito koboru kele kakenyoru kipsengwet ak torornatetab Jehovah, ma eng kimnatenyo. Konech nyapanet nebo tilyandit. Nyapananeb tilyandit komutech keistoegei atebosiekab emoni akotuiyech ak kipsengwet eng tilyanditab kristianatet. Eng Jesu kenyoru tilyanditab kipsengwet. Keker Jehovah nenyo. Keker tamirmiriet koboisie eng achek. Kenyoru kamang'unet kele mi kipsengwet nekichobwech Jehovah akikoberurech sikobit kenyoru nyapanet. Toretech kora komwoiwech kole eng atebenyo nebo sobet nebo kila kochang kaimutik chekenyoru. Ako tiemutik chekinyoru eng betut kenyoru kimnatet nebo katerteret. Yakitach Jesu kenyoru katerteret nebo tuguk chebwone. Ingetach Jesu mugulelwekyok ketoche torornatetab Jehovah. Ne torornatetab Jehovah kokonech kalyet nebo muguleldo. Makonech wasetabgei ak kaimetabgei ak nyalilda ak meab muguleldo. Amu mi meetab muguleldo nebo biik. Koit sobet eng chito kole chito oye kaikai ame. Ngoker kuyo maae kiy. Kaikai aketkei amu kakouit. Kolen koker tai komakokere tai. Kolen koker let nekikobun kikouit. Amu sobet nekakomilda chichi inegei akonyor. Ko lesson nebo rani komwoiwech mising eng tilyandit ne inegei kele kinyoru kalosunet nekitorori Jehovah ak nyapanet nekikochobwech Jehovah eng inendet. Ne eng sangutab Jesu komakitindoi. Ngemi Kristo Jesu kenyoru tuguk tugul. Ngobire Jehovah asome kanetindet nebo oeng sikobit kotestai. Nebo ang'wan. Karibu Arama. Kongoi. Kongoi kanetisiet nekakenyoru kobun kiboitinikab Jehovah chekakonetis ko kebeberta nebo kwang'wan kasi kong'ololi akobo tamirmiriet netilil. Kikere tamirmiriet netilil eng ortinwek aeng kou kinetech kitabutab Epesoek kiboitiondo nekikure Paulo. Kokimwowech tamirmiriet netilil koyoe ng'okset, kale kamanutietab tamirmiriet netilil koyoe ng'okset ak kakoitoetab kebebertab aliet nebo tai. Ngisoman eng kitabutab Epesoek 1:3 ko 13 komwoe kole kiokasak akwek eng inendet ng'oliotab imanit, logoiwek chemiach chebo yetuneng'wong. Eng inendet nekingakaoyan ko kiking'ochak eng tamirmiriet netilil nebo arorutiet. Kameche iker ng'alek aeng chemite yo chekale kingakaoyan ko kiking'ochak. Tamirmiriet netilil koyoe boisiet nebo kamanut eng sobonwekyok. Netai ko kang'alal kole boisie Jehovah tamirmiriet netilil ko kaiyan kong'ochin eng tamirmiriet netilil. Ngele kakiyai ng'okset ko kameche aborwo kit agenge ne anan kakuyetab ng'oliotab ng'okset. Kekere karagutienyi ko kiriswet. Kiyoe ng'okset kiyoe kiriswet. Ko kiriswet korecham kokure biikab Kingeresa rubber stamp. So ngikoisir barwet anan kingosir laitoriat barwet akonde barwet kiriswet
kotindoi kimnatet Kriswet ko makowale chi ng'aliotab laitoriat. Ak ingen kele bunu laitoriat ng'aliondoni amu tindoi Kriswet nebo laitoriat. Eng notok ko baruani ko kingen kele bo laitoriat ako ng'aliotab laitoriat nemite baruani amu tindoi Kriswoni. Eng notok ko tamirmiretab Jehovah koboisie koek Kriswet eng achek. Ye ng'okset ye kiyan inendet koyai ng'okset eng achek. Eng notok ko kende Kriswet sobonwekchok kole nenyu nitoni kalewen nitoni ko lakwenyu. Yani kang'ochech kole chutachu ko lagokchuk. Eng notok ko ngele kang'ochak Jehovah eng tamirmiriet ne tilil ko kebor notok kole kibo Jehovah. Amu ngonde laitoriat Kriswet barwenyi koborto kole barwani kobunu laitoriat anan bo laitoriat. Yeinde Jehovah Kriswet achek sobonwekchok eng tamirmirienyi koborto notok kole ki lagokab Jehovah. Ak nesire kora koboru kole ribe Jehovah eng ortinwek tugul amu ki lagokchik. Ingen kole kinyi nito. Barwetab kab laitoriat keribei amakoi kowendot eng kewani. Kiribei kingen kele barwetab laitoriat amu tindoi kiritab laitoriat. Ako ribe laitoriat kosubkei ak ng'atutikyik. Eng notok ko keyaine Jehovah ng'okset eng achek eng tamirmiriet ne tilil ako koboru kole ki lagokab Jehovah ako ribe Jehovah achek eng egoshekyok tugul. Epesoek 4 koitenyi ko 30 komwoe ng'oliot neuni. Komwoe kole koitenyi ko 30 kole akamokochi orogenet tamirmiriet ne tilil nebo Jehovah nekikindaen ak ng'okset agoi betutab katiaget. Tamirmiriet ne tilil ko kikindaen ng'okset ako kakile kekas ng'oliondono bo kebeberta nebo aeng. Kale agoi betutab katiaget. Eng notok ko nebo tai tamirmiriet ne tilil kindaech yekian Jesu keng'ochech eng tamirmiriet ne tilil. Yekitoi logoiwek chemechen yekian Kiptaiyat Jesu keyai ng'okset eng oritab sobonwekchok ak keyai ng'oksoni newendi agoi tun betutab katiaget. Betutab katiaget ko betut yetun kakiker Kiptaiyat Jesu konyorugei. Kotiachech akebe ketoroch eng soet ak ketebi koboto inendet koigeny. Eng notok chamanekab Jehovah konetech kitabut Epesoek kiboitiondo nekikure Paulo kole tamirmiriet ne tilil kobo komonut eng sobonwekchok amu nito neibortoi kole ki lagokab Jehovah chekakong'ochech keigu chechik ako ribech ketebe ruboitonyi nebo eut. So kamwawech kebeberta nebo aeng kole mite ng'oliotab kakoitoetab kebeberta nebo tai nebo aliet. Ameche kebe sokoni ipkealishe. Ngebendi sokoni ipkealishe, ameche keib mfano anan karagutiet nebo ibialei plotit anan ibiale karit. Ko ngometindoi rabinik tugul ibikoitoi chepkondok chebo tai korok chekikure down payment eng Ingereza. Asilipan chun polepole ibitar. Ko kebeberta nebo tai nebo aliet ko kekure tongoniat nebo tai nebo aliet. Eng notok ko kenet TLesson nebo yu kokonech kamanutiet nebo sarunenyo. Nengokakiyan Jesu Kristo nekikisorwech korok eng Kiptaiyat Jesu nekakonet kiboitinik chebo tai. Kialech Jehovah kokoito kebeberta nebo tai nebo aliet. Maachek kikikonugei kele ngebe keal sarunenyo. Sarunenyo kobunu Jehovah eng Jesu. Kikoito Jehovah kebeberta nebo aliet kwalech acheket akokurenech lagokyik amu kakwalech. Kingokakwalech akiyan alienyi kwalech Jehovah kondae Kriswet keeku lagokyik amu kakwalech kiwalenechkei Jesu. Kiyok werinyi konyo koek chepkondok chekata down payment chekakimwa. Koek Jesu nekikiyok nyokoalenechkei. Sikwachek kikyakelushe keech keeku lagokab Jehovah eng Jesu nekinyokome nekatachek. Koek nitok aliet nebo komonut nekinyokwalech kipsengwet asikobit keeku lagokab Jehovah eng iman akebendate ortinwekyik. Yeityo konyite tamirmiriet ne tilil.
Eng notok konyolunech kiyan ng'olyon yon kimakinech kityo ng'anechek koek kristianik kokamwa kole acheket kokiyan kityongon kamanutietab aliet nekikonech kipsengwet kobun Jesu. Yekitach Jesu eng sobonwekyok ko kakiyan kito nekiyai kipsengwet tetutietab sarunet kosulda eng oritinyo. So kitinye kebeber eng sarunenyo achek kemekan anan keyai lewenet kiyan akobo sarunet notok kikinyorchi Jehovah eng oretab Jesu. Biikab Jehovah, ameche kesoman kitabutab Epesoek 1:8 ko 4 ak 11. Kale yoto ko ye kikelewenech eng inendet ye kitom kelumda ng'ony. Kristo eng inendet kou kale ne? Sorry. Kale kou ye kikelewenech eng inendet ye kitom kelumda ng'ony sikeeku chetililen chematinye lelut eng tainyi eng chomyenyi. Kikilewenech kotom kelumda ng'ony eng oretab Jesu. Asikonyo Jesu ninyo kowalenechkei koek kebeberta nebo tai nebo oliet nekikoito Jehovah asikobit keeku chetililen chemakitinye tesya amu korotikab Jesu chekinyokotumdagei. Eng koito 11 komwa kole nekikiyech eng inendet keeku borotenyi. Kero kale kikiyech keeku borotenyi. Mi borotet yutok konyil aeng. Kiborei yekiyan Kiptaiyat Jesu amu kakesor sobonwekyok, ako borei kipsengwet amu kakonyor lakwet agenge nekakoyan sarunet. So kale akoi borotenyi ko borotet, nyoru borotet chito neolishei. Olindet newendi ipkoalishe eng sokoni konyoru borotet amu kakonyor kito nekakwal. Ko yekiyan Jehovah ko kakebor. Ako kakobor kipsengwet amu kakonyor wech. Notok kamwa kole nekikiyech eng inendet keeku borotenyi ak asip kolewenech kou maketab inendet neyoe tuguk tugul kou kebeberwekab makenyi. Eng notok biikab Jehovah ko yekiyan ng'olyondoni logoiwek chemiachen, yekiyan ak ketach sarunet nekikikonech eng oretab Jesu, kindeech ng'okset, kindeech tamirmir netilil. Yenyech tamirmir netilil ako tugul yekitesetai kokonech notok keeku kenerye eng tamirmiriet akoi betut nebo yetunet nekikere Kiptaiyat Jesu konyone kochorugei. Yekibendi keteroti ng'olyotab karetabgei komite ng'olyo nekokonech lesson eng summary nebo betutab komut kasi. Ko ngeng'alal akobo ng'olyot neo nekang'alalwech kiboitinikab Jehovah eng betutab rani ko kale nekiship kelewenech koboch ngap kelumda ng'ony. Komwoe biik alake che ngap ko kikotil maket kole mami maana koteketestai kebe kanisa, mami maana ketestai kesaa, mami maana keyai ne amu mi biik kikiship kelewen akot ngap kotop kelumda ng'ony kiship kolewen Jehovah. Angon komwoe biik alake kolen ngoi kolewenin Jehovah komakometen angot ndoyoe tengekto ako kikelewenin ko kikelewenin. Lakini kameche amwa kolenjok iborwech kitabut nebo Epesoek kole notok kanetisiet nebo lembech. Amu kitinye kebeberta maleweni chi Jehovah kole anan melasimisani ng'olyotab leweneng'ung. Kikon Jehovah lewenet kobunchi chi tugul. Kikonin katyaget ilewen kityongon kale lewen sobondo anan ko meet. Akale katachomei ale telewen sobondo. Lakini melasimisanin Jehovah kolewenun sobondo, amelasimisanin kolewenun meet. Lakini kurin kole lewen sobondo. Si iyai kityo leweneng'ung. Eng notok ko ngotko meyai leweneng'ung rani ak ibwoti ile uyo kakikoyai Jehovah lewenet kole iwendi anan iwendi sobondop kokeny ko kinyoru kanetisiet nebo lembech. Eng notok ko kebebertanyo nenyolchinech keyai ko kingokowalech kipsengwet kowalene Jesu ko kanyolchech ketach keyai lewenenyo ketach logoiwek chemiachen, keyai lewenenyo ketach Jesu Kristo eng oritab sobonwekyok. Eng notok ko ng'olyotab kele kikolewen kipsengwet chito
ako angondai ne ko lewenet ko notok ko lembech lakini tindoi chitugul kebeberta kwai lewenenyi. Eng notok ko kamwawech kora eng yo kitabutab Epesoek 5 Korindoek netai 5 ko 5 Korindoek nebo 2 sorry. Korindoek nebo 2 ko 5 komwae kole ara anyon yekiech akobo nitok ko Jehovah nekikonech tamirmiriet koek tongoniatab tuguk chebwonei. Kikonech Jehovah tamirmiriet koek tongoniatab tuguk chebwonei. Tongoniat ko kito nebo tai. Ara tos tuguk chebwonei ko ne? Konyone katiaget nyo. Kindoi tamirmiriet akondoi tamirmirioni akoe katiaget. Koek kekelewenet ketach Jehovah kokonech tamirmiriet nendoiwech ekosiekchok tugul akoi betutab katiaget nyo. Eng notok ketinye kebeber nebo kelewen logoiwek chemiachen. Kikeech keeku lagokab Jehovah eng kebeberta nebo 2 ako nesire tugul kemite rubeitoab eut nebo Jehovah koribech. Makimuchi kerib kachegei ako kimechini Jehovah yekimi eng kayanet nyo kondoiwech eng kayanet akoi kakesunet kasuldaetab sobondo. Nebo let ko kamwawech ng'oliondo kole Jehovah ko konyiti leweneng'ung. Ngilewen rani tupchoni sobondo ko konyiti Jehovah akobaibai kipsengwet akokosigei malaikaisiek ilewen sobondo. Kelewen sobondo ko ketach Jesu Kristo. Konyiti Jehovah leweneng'ung nebo meet. Ilewen meet ko konyiti Jehovah kole kailewen meet. Akorirei kipsengwet kole kakobet sobondo agenge nekatanyoru sobon nebo akoi. Kursetab kipsengwet eng betutab rani ko kelewen Jesu asikobit kenyoru sobon nebo akoi ak tun kekergei ak Jesu ak ketienji nebo tarumbeta kokakiterter emoni. Ngoberirok Jehovah akondoiwok. Ameche akochi chi age tugul boroindo kitikin eng dakikaishek chekitindoi asikobit koteshi chi ng'olio agenge atya kesa. Lateshin ng'olion nake marano akobo iyoni Jehovah leweneng'ung. Kokameche amwa ale iyoni Jehovah ako mameche Jehovah kwen. Mameche Jehovah iyoku Kristianindet neimi kebeber. Memi Jesu ngimasi ako memi Setani ngimasi. Noilen nguno nyolu koek Jesu akoborgei koek Jesu. Kokiyan muguleldo ak katiaknatet nemi inendet. Ngokaiyan ile uye mecho mameche ng'alekab Kiptayat ako mameche Jesu koborgei kabisa. Ngokaib koendi chito koye maiyek kokul sikaret kwai atebet nesamis koborgei man kole kikotil chichi. Lakini ingen ile tamirmirietab Jehovah kotokokoikoin kora. Mameten komameche Jehovah kwen. Imi kimasi ak imi masi. Kongoi. Kongoi tos tokomi chi ng'olio nendo ng'olio? Kimwae kongoi ak ketoche chitugul eng wikit nenyone kele aker lessoni kobo wikit netougei mutai tarik 1. Abwoti ale kawai tarik 1 akobekyin tarik 7 ko kekere eng betut netou kindoi Jumapili eng YouTube kele otoben ako kenakilen like iklikeni ako subscribe keposten inyoru lesson amu kimeche onyoru lesson eng wikit age tugul kekondoiwech Jehovah kekonu lesson asikobit ngipkoite Sabato iwendi class ko itinye summary ko ikas ko isoman iker eng betut age tugul iker ak iketchini ak iebeit ak isomani Bible matiepchi kityongon. Ko noton nekakisom asikobit kenyoru ng'oliotab Jehovah akotechech asikobit kenyoru lewenet nakakimwa kele ilewen Jehovah mami katikati. Ko kongoi. Kongoi chamanikab Jehovah, boroindo nekiibei ko nebo saet. Ongesanyon. Kitororin kamuktendet Jehovah amu boroindo kekonech asikobit kinetkei lesson eng YouTube koboto biikab Jehovah eng lukwong'wan chemite ng'ony.
Kongoi amu tamirmir netilil neyoe ngokset eng oritinyo asikeku lagokuk akoi tun keityi nyet neinet tugul ak kekerin Jesu yeweksei inye mutet kebe kabarak kipsengwet. Ndochi age tugul nekose tugono ak nesire tugul Jehovah itestai ikimite eng tamirmireng'ung asikeku chebo kabwatet agenge ak kekasinit ak kebendat ortinwek wekoshekchok tugul. Nitok somenyo eng kainet netilil nebo Jesu yetindenyo. Amen.